mun sang sanga tanga INP Mizo channel ngai thatu zong te inza in chibai le vekule October ni somni le pariat zirtop ni ania hun thain chan theu kan be sei Myanmar lam chan chin kan soima in Ukraine war lam toite kanan soima sale lokange Ukraine war a US a enroll zel ani chuan an satellite ti chiat mai Russia na tumta nimin October ni somni le pasari khan Valdai International Discussion Club annual meeting a voisom pakuana Russian President Vladimir Putin chuan thusain United States le atho puiramte a vauna le tahleni ma se tun tuma vauna hi nuclear lam ani tolofa space lam indona ani vethung Vladimir Putin chuan US le atho puiramte chu Ukraine indona aninrol zui zelani chuan an commercial satellite te chu Russian target ani to tur thu asoyani Russian Foreign Ministry Department for Non-Proliferation and Arms Control Deputy Director Konstantin Vorontsov chuan United Nations sa West ramte alo hek man der to a US le thurul pui ramten van boruak space chu thunun antumani atia hetianga space war angreng malakan tum hi boina ti sausan na mai mayani ati kumsang khat zakwale somngale pasari khan Russia chuan a satellite masaber Sputnik 1 chu vansanga athon chota a kum ni nuwa mi hring athon le a kumsang ni le somni le pakhat khan Russia chuan a satellite hlui ti cheturin anti satellite missile akap bokani United States ang bokin satellite dangte kap thathei turin anti satellite missile hi alo nei ve khiu maya space war poni se Russia hi hantong pozuam chi chu ni lo topang Russian Foreign Ministry thupuang tu Maria Zakharova chuan Washington chu kumsang khat zakwale somruk le pani Cuban Missile Crisis hunlaya achet ang khan nuclear machon lo zonga chet laturin acha bok US yan ki fatan puina satpo le nuclear power ram pani te direct take in machon turin asiam tinani heyan khovel tan chiat na hlir khendon Zakharova chuan atibok President Vladimir Putin point US chu soiselin ram dangte chunga andu dan angaro relan tuma thunei na adu luata thisen chuana hlom tak athen phani ati White House thupuang tu John Kirby chuan Russia chu anti-satellite missile ka tuma apua US infrastructure engpo Russia na beyani vai chuan kan chang let ve ngal nge yang ati bokani claim chuan Russia point tactical nuclear war ape hel ta deu ni na langa space war lam kan soikai tan don ni te poina lange a tikhan kan du tok photanga Myanmar lam kan soi chun jom don nia Sakain region Yinma Pin Township le Pale Township lama October ni somni le pasari nimin tuk dariat vela tangkhan PDF tele sual sipaite anin kap na sale le sual sipaite chu helicopter mangatan pui annileni mani October ni somni le panga khan sual sipaiten helicopterin phalan pin khobula Pale Civil Government Office an kap to a chumi nuwa commando anda le boka chung haule PDF te anin ka pani sual sipai commando te chu PDF ten an ne neng chu thlonan roile ta thova hemi chanchin hi nakina claimin kan soibel le hlek don nia indona muala tangin Pale PDF member pakhatina a report dan hi kanan soi lokange indona hi ni thumna ani to keini lama tun thleng hi chuan thi kan la omlo hliam te naw tur mi palian om sual sipai hi October ni somni le paruk ani khatna khan pasari an thia thian tama wangin thlonan roya ni berang chu thlona tangin ral thuam lian an thak civilian thian om kan la hre chiang hlei theilowa sual sipai te chuan PDF pasari thiangin thuan the dar mekani ati Sakain region Sakain township le Minmu township in Rina lama sual sipai ral thuam lian ka awangin October ni somni le pali khan civilian pakhat aboral ni in nimin khan RFA chuan asoya civilian pakhate thi ba ka medang pasarin hliaman tuar tin nimin khan miong khopuya Myanmar Economic Bank veng tu te ka annia sipai pali an thibok
Makoi region Trillion Township a than ping kung kho hal tu sual sipai zachuang velte holam chu yo PDF ten nimin khanan lo beya sipai somthum chuang an thi ni nan soi chung sipai te chu Trillion Township a thakhat lai veifa ka kho hal thin tu te an ne Sakain region Yinma Pin Township marlam ban bui khwa sual sipai te le an lam tang piu so tri te chu voin khan PDF ten ral thuam le nin an kap chanchin chiang takin an la soi thailo PDF pakhat chu an ral thuam that lo awangin hliam te nawa nei pha ni nan soi Myong Township a parengma khwa chu October ni somni le pariat voin khan thlona mangaka ani vele a khomi puite po pon chuak theilovin an ommek ni in an soi kale PDF 6th battalion atangin lalbiak tluanga le lalchan himate chu tahan veng sunflower building kota duty sual sipaiten manin October ni som khan an thatta ni in voin khan an soi apoi khop mai an manzan khan pakhat chu an ka phlum ngal ni in an soya tu jok nge ti achiang lova an phum ngal nia soi ni in pakhat dangero entur omlo khopa chia in an soisa a an soisa hlum ani berang chu kale PDF te hian an thu riat atlai deu ti an soya ne pakulama po indo na chuak soitur omlo na chawchi township lama ral thuam le na wangin mi pale meichia pakhat ve ven thi ne soya ni bok Sakain region pale township civil government office nichina kan soita kha sual sipain thona tanga an ka chiam nu October ni somni le pasari nimin khan bel chian anita a ruang som pakhat charani ti RFA chon report adon thua soi pale township phalan pin khobula civil government office hian honga chu October ni somni le panga tang khan leilama tangte thona tangte in sual sipai ten an kap ta chiam maya nimin khan sipai le thlonan kian nuwa thil om dan an va en chianga hetiang hian ruang som pakhat lai an va chhar ta ni October ni somni le pasari nimin khan Mandalay region Nganjun township mi dain khwa game khelna poisalo dil tu sual sipai te chu an hon konga chundar som pani vel khan zero korela pol ten an lo boma sual sipai pathum an thi kan news masa kan puan to tak ang khan Mandalay region Wonduin lama hian an township officer le police an ka hlum nu October ni somni le pasari nimin thleng khan sual sipai te chuan mi za le somnga vel an man le to ni in RFA chuan a soya voin lama chuan zanghi chuang an man to ti ani le bok Mandalay region min chian township huam chunga Myanmar Oil and Gas Enterprise MOGE te gas pipeline ti chetani thu korela pol ten an soi lok lo nge moni nimin lam khan media lama kan hu ve chofa October ni somni le pahni ni somni le pathum te khan gas pipeline bom ni in pipeline a pop ni in soya ni October ni somni le pasari nimin khan indona achua thu soitur om chuang lovin kokare township hlaingwa khwa ral thuam le nan ka pa mai che pakhat le mi pa pakhat thi in no pang pathum telin mi panga in hliam an tuar Moon State yi township chunglong kholui buloka October ni somni le pasari nimin khan yi monster pol tele sual sipai te anin ka pa monster lam chuan sual sipai motoran hal ka ngani sual sipai indik lo taka an mana anda en sing jail tang te chuan voin khan rem huna tanga ban phar chuate ti thu mangin an thil ton an hriat tir ta hloma makdeu mayen chutia an din mun le thil ton an soina sual sipain politics awanga tang an rem hlum tak te ming pakwa zet an tar lang tel in sing zela hian ram boya wanga tang kum som ni noilam mi zani chuang kum som ni le pakhata tanga somthum le panga inkar sang ni chuang kum som sari chunglam som chuang an om mekani thasik boruak thiang alo chuak tan ta a sual sipai council point ruwa manna thar kalpuya tum mek nia soyani tunla hian Russian sipai hruai tu te po mi pi dolaman oma sipai malak dan tura ruwa manna an nei pui ni om takin an soya tun thenga an malak dana hi chuan
lấy sipai te hi an thi tam thei viu zela hei wang hian tho na ka puyan ching le boka chu tun laia an ti thin dan ani deuh mai maro chu hei aya thazok ti dan tu ruwa man na thar an duang le ni in ni pi do lama sipai chanchin redeu tenan soi classic boruak thiang alo chuak to boka lấy sipai in dai lo deuh to nen tuna tang hi chuan ramchung pdf te ne in be na leilama tangan nor masadovin thona helicopter emo jet fighter emo in an kap masapotanga chumi nuwa lei sipain an bei chun zom to zo kang chutiang chuan an tactical thak to don ne nan soyani pdf laman film khor thiam angai zual don ani hi hetianga mala kan tumwang te poniang chu tunlai hian nepi do lama chuan jet fighter exercise an nei hi cholkar atlinta chomalam le chonulam nitin mai hian voilinga vel tal hi chu an thlok chuakin an thlok lut deuh chen ni nan soya nipi do chau nilovin makui le rangoon airbase lama po hetiang tho hian air exercise an kalpui ngor zual so nia soyani tila walong chol muna tangin nitin mai oil boxer motor phurnga tanga phur som vel a chuak zia boka ramchung mun rang ranga thona tum mun lama an thon na sa ni nan soibok medical action Myanmar MAM anti the Netherlands rama Dr Frank le Myanmar rama Dr Nini Tun tenan din Polian ve tak mai chu Sual Sipai Council ne na inrem na siaman du awangin an kut noya health worker mi som kuala yan ban tirta azia lo khop mai Myanmar ram chung health department lama thok health worker tam tak hi chu bangin nadang anjong lo thei lo fa chung zinga mi som riat chuang som kuwa deuh tho chuan he MAM hi bo in mi puite mamo risel na lam na an thok chun zom ta hlomani ma se tun nai khan he non government organization pol chak tak hian Sipai Council lung oi zong malak adua wangin an noya thok mi som riat chuang chu aban tirta ni inan soi medical action Myanmar MAM hi sang ni le som pakhat kumadin ramdang donation na tanga mala an nia an pol hi thang duam zerin tuna hi chuan thok tu mi sang ni deuh tho an om to ani UN Security Council in Myanmar chung changa ngai tu thadu ngai lova ASEAN ngai tu tura aring deuh tlat thin hi chu a fu chia lo ni na lang voin khan Thailand le Myanmar rama pol then kha chuan UN Security Council ni khualo lutuk hi an soi sela ngen na siamin hetiang mata ASEAN ring bur lova mala vat turin an nor le manni lama ASEAN foreign minister te in mukhom chuan an ASEAN 5 statement engma omze nei lo chu thar tho phe tan tuma hei hi pol rang chuan tulan ti to lovani hetia omze nei lova thil ti kwal vel mai ai chuan UN Security Council hian mala thoi jok ro se anti ni bera adik hleni minong hana Sipai Council point ASEAN 5 statement anga mala tura ASEAN lamin an norna an pom thei lo thu Sipai lam foreign department chuan an soi chiang ve ta lo boka ASEAN malak na atop ta ti na ang thukani UN Security Council lam an chet lo chuan ti ngai na omdon lovani hi Myanmar Sol Sipai Council hi eng tin emo hian ral thuam leitur an ei ve zela ram rang in sarkar dan hi keini chuan kan thethiam seng lova sarkar in du lo le thlop lo anga lang si hian sarkar hriat pui mang lo nge hretho si nan control du lem lo nge ni ral thuam hi tu tenemo an zor ve zela aboi thak devani ton hai khan Israel company heng aerospace industries te Elbit Systems le Israel shipyards te telin Israel Defense Department le Defense lambung rohal chuana an agency ber deka le an director te chu Sipai Council ne na aru karal thuam zuar thinia pu ni in chui chiang tur an du thu Israel cabinet ne na an thlen le ta a boy noi mai ani hi hek na hi Israel mi somruk ai o in judge e demak chuan October ni thum khan a the lut to ne October ni somni le paruk nimin pia khan ramchung mun ranga sual Sipai somruk le panga thi in midang som pasari man an ni in khetet media chuan soya NUG lam chuan sual Sipai thian report hi somthum le paruk ni nan soi ve thung
nimin kha chuan thian tam le deuh nin alang sual sipai somruk velan thi ni in khitit media chuan a soyani khati zong khatun tumatana Myanmar lam chanchin langsar zual deuh deuh kanan soi thei chu ni a ngai khatu zong songte in chunga kan lom tak sete